chi bele tun tuma chuan hei KTP General Conference sang hi som hi paruk sai tu la nei tura a zai hroi tu ten hla anon jina tura kan sound len setup dan anen thuak don ni ro pi tak chu ne lem lo ma ro chu kan man ro nei ang te hi kan man thiam kan man tangkai thiam anga ya man ro tau tak le in seng so tak a thil ti hi angai lu tuk lo ni ti kha kan sema sa ri ta sela he kan EV speaker phe chu kum som chong fe thang khat lian kum som panga chu la khai lo mai the dawa chu tiang som panga bor vel ani mai the kum sang de som hi panga de to kum sang ni som ti chho bor vela kan le khania ti chon he opera te chi he wat som ri rang chi khani he po hi au pa jog enang re gani he a hin upa jog ma angem o ka tia opera hun lai rei to khop mai sang hi pariat pasari pakwati chhobela mi to khania na chemi lawa mara chu indicator eng thei to lo ti jong ania lon thei beka eng ma char sial om lo ni ti chuan he ta hin ema ha monitor hian center kan thonga ti chuan he subwoofer he po hi db he voi khat kan repair ti to ani kum khan he po hi chu tiang bok chuan kum som panga som ni em chu la kai lawa chu tiang khoparai chu ni ya heng me ki ro hi chu a thalem lawa pian monitor tura kan le kha kan le fu lem lawa heng samson te po he hi db ho khan ya thkhop maya ti chuan sound reng hi power hi an kham khop him hu tur ania ti chuan he ev hi 12 inch ania active sound ani hi active electro voice he speaker hi seng khan kum som chuang fe ni to ta hin stabilizer kan chopa stabilizer hi current jan hi ti han kok charin hi no pangtanan lo khoi pon ti hianin enge a current du khopa mu chuan current kham khop mu lo wanga current wanga han an sot kang tiang kha vai khat ma la om lawa chu tiang vel chuan tha khop mai chu wang chuan bulbera chuan karana du khop hei hian mu tur ani ti kha ta sela hemi ya kan chom thlata wang hin tun thlengin pathian min ven him sak chu tu hron hemi en kolna hian kan lo in ven lo kha hetia enge ne adan tu thlap kan lo ti lok wang te po kha kong tam taka ani na lai oma chu pathian in man tangkai sak anti lo thei lo ni ti chuan helama hianin mixer kan chopa hi video video lan thin te chuan kan samei the zaina hianin thil thar lutuk karon so don lawa tang pui zar kan so don ni tun tumero hi chuan in ear monitor kan man tel tir dona chulai te chu ni a aba khi chu heng ngai hin gitari sa thunga ta hian left le right in hi a input lampang ani nga guitarist left le right kan penga he ta ti khan power he lampang hina kana kan enjoy nga chuan in ear heng ho hi kan hall te khok tang pui thana wang hianin heng kan monitor tering da kan ti main tering da kan ti chuan ar loi to thina hall treatment om lo phei chuan acoustic treatment om lo phei chuan khanga tak khan in ear hi mani music play ri khok lu tuk lawa an thia thena turin le fai taka an thia then tur khan heng in ear monitor hi tangkai te em ani ti chuan bass guitar ani ya hi LTD hi ESP ho hu Yamaha ni thunga hi passive hu active ani thunga ti chuan heng ta poi hi sedan chan sei tur ta mang kan sei vak lawanga ti chuan drum hi left le right in kan pe boka khu tama khuan mixer lama luta ti chuan hei keys anti keyboard 1 tur he ta keyboard 2 ti han left right in kan supply vek ani don ani ti khan kina an string a po stereo string ti te ngai ni khatiang ang chi ridar chi ho an lo man du po khan nuam takin an feel the don ni chuan he ta hin acoustic guitar kan da dona ni po hin kan seng khan notes ten nen he ta hin in ear kan chhop veka ta hin du tokin nan ri an mani ngai thak nuam to karin khan he ta hin amplifier headphone amplifier kan da ta tang hian an la chhong ta hi earphone hi azom se na kan azom se ti hian ta tang hian khu channel li ni ya chuan he ta hian channel ria ta om le a ti hianin thil haran lo in sen tam ngai lo zana po jam room ngai lem lowa sitting room te heng ko than hola po thenom te ta na beng cheng lu tuk lova in setup down khan hetiang headphone amplifier hi sang thum zanga manania sang le zanga sang thum zanga ka cheng to lawa
khu mi pariat in man thea strong ma chak ma tuna po kon a volung pudar ko vele da khon ring ma ni ti chuan helai mi hi Beringer ho khan ya channel li eng hu chu tlang lon kang hriat tlang lon khan ya ti chuan ta tang hian kanin pass kwal tira adang kan nei le phei chuan nai te ti khanin du tokin ben khata mi paruk takan lom tlang puya khulai headphone amplifier pakhat dungot pau khu sangthum janga man bor vel hi hu stranger ne thalu tuka khumi ringot pau khwan min chom ne viu ni chu wangin khumi pakhat ne pau khwan du tokin a jam thi ti na ni chu chung ta chu kanini yar sat dan ne kha kha low practice ve du takan takin in sen ngai lo chon kan earphone hawer chu hei chu earphone hemi kan mobile phone ho earphone ang kha ne maya 3.5 mm jack ho kha ti chona jom se ne kan jom se ne khu jan hi le som hi vel man chau ni ya earphone is ali bor vel earphone pakhat ta na zaruk mo yu har hemi over here ti te khating ho chi lian bur bur anga beng khop chi ngai lem lo po khan fight thade na ti theini ti chuan kan sui chho zelanga ti khan andu angaring hianin helai keyboard is one hian ka earphone azoi deuh hlek ati chuanin ti khanin azu tiring mai anga ti tiang chuan ma ni du tok khan an tiring to mai don ni he ta ki ta respond mo lekin an practice lai ta kan an chho zelanga ti hian helai bor a hi soin khana thei chen chena hnung lama hian wer kal ti ram ati hianin man mo deuh in setup kan ni wang hian duangin fel fai moi tok lo deuh kan setup da na ma ro chu ngai dam thei tho kan han tia an han ngai dama chu tiang vel chu nia ti chuan helai hi he headphone khoi tang in pass ti zona kham vele thaya headphone kan pass na kan en lokang tuna monitor kha kan sui to thinangin an mani zone theu hi ti pon that zel tur kan ti kha ti chen auxiliary hi kan mixer hin pali chi oma ti chen auxiliary for na hi headphone amplifier kan pe ya ti chuan heta hianin guitar khamelo ti rim that emo keyboard one melo ti rim that an ti pon nel auxiliary for a khan kan up sak to mai do na ni minang ta na ring over chong si lo khan chu tiang te chuan heng digital mixer kan lo mang lawa kan lo nei lo ni pon heng analog mixer man to lem lo pon a practice thei vek ni in year hi ti kha digital mixer a han split kola nan ma ni volume big in hriat na don hanin ti pon ang chi te po kha digital a chona thema ra chu heng analog ai ro chuan he auxiliary for hian musician headphone a chong vek awang khan helai auxiliary for atang khan bass melody rin an ti pon ti rin hret drum ti rin hret ti zoi hret ang kha ti to mai tur ani ya swing khan 1 2 3 monitor hi pathum kan mang dona ta hian guitarist le bass hi ana hretanga heta tang helai hian bass oma bass hian sapso a feel phak don wangin chu wangin helai monitor hian kan tiring vak don lawa hemi a earphone man tura hian hemi engen aro engen a fret mo fret wer khatinga an bass mo sap tong han suila khating richar chari kha fi ada na khedona khatinga bass sound jong kha chuwang chuanin khatinga thiri kan ti hawang kha chuwang chuan helai chun kha chiang tekna hriat don tho wangin ati thum to khulai khuni don chuwang chun monitor kha pek lutuk ngai lawa khana bass combo te mo bass m te chop ngai lem lo khan ati theya bass m kan long mang theini pon a tha tho ni ti chuan helai hian guitar ri pong hretanga drum rhythm main rhythm ani wangin beat vong tu ani wangin drum kan kalti ranga na vak lovin guitar sa thudon wangin guitar kha pong jok tu ne ta hian zai hruai tu ho tai ro chuan drum te keyboard te atul dana zira zai hruai tu na chumi lo ti rin an ti kha kan kalti don ani ti chuan hi ri pong thatur ya voice vocal kha pong thatur ani ti chuan helama hian helai hi kan monitor da na bong mania amara chu tun din huna tan chuan an thut hun tak em awang hian helai ra la tanga hladeu wa thotir heta tanga ring deuh wa thotir khan hola ti hian bangai a slap back anga so tak khok loi dona khati ngai lo khan heta tanga na deuh ti lo khan a monitor zok kha musician bula kan hung phaya na vak lovin in sok khok na lo tur tok vela ring khan an mani du tok ring vel khan
earphone angai tha thau ma se an ma ni pam tur khan tang hen kan tho ti le don na chu nge ni musician khan nuam ti takin music kan play thei thin pha khalai kha monitor hi du luk tur ani set uluk tur ani ya musician nan du thala music kan play theilowa an instrument ri tang sia theilo chuan ni thilang kim kha aboi chang hium thina chuwang chuan helai musician holung lom na ti mayang du to kan man instrument ri sia thei masaka set hi poimo berni amen chu helai kan set zo to chuan a hrana independent taka mix ani to wang hina hrana mix ani to wang hian mena kha chong kan thu thuin kan mix to thina helai ya monitor board vela ti lung oi masak phot thin tur hi ka ti thina ni chuwang chun monitor adu to ka du thalan ma ni sound ang sia to chuan aba khi chu dule acoustic guitar mo toima ber hian lo per sual zeu chinga mo a guitar lo lai pal chuan mena khan down vek to me tur ani heta hian ama ro chu a guitar ri hre thawanga mena ari ro chu kan down nanga ti khan helai kha aba effect don ni chu monitor kha atiang khan khatiang te kha kan du kan ti ponga kan du kan ti zoenga amen lama chuan mixer mar thu kha to mai ni chulai bor mixing dan te po chu soidon chon soi tu ta mama ro chu video siang ti hloma tlem te chu kan soi ani chu chuan helai po siang khan an soi to lawanga e chu lo endu chuan video malama khan hemi mixer mang thowa presbytery KTB mit kan nei dona mu sian hoina nun ti dana khan helai monitoring pascal dan le kan sem zai dan kha chu karon ti tawa kha kan lo en me don ya lo tangkai pui ngai ka be sia in year tuna karon tumber chu in year kha man to lowin man to lova e tlom te ti dan cheng sanga sang ru velin du thalin hei hi soundbox ari chuak mi lowin helai stage sa hian genre tak thlengin ri mi lowin abeng cheng tur chu drum ti le solai acoustic guitar per ri le zai leng kha chu abeng cheng chu po chu genre lama vocalist in ka chaw to ka zai pe to lo wati chuan ti khanin zoi te ya lo zai ri chau khanin ring lo te khanin a jam the ni mo khalai te kha an lo tangkai pui mial ta kin le jam room han nei thalo te tan khatiang a lo practice na ram chang kan man du ta kin te he video karon siam ne lo tangkai pui ngai ka be se ti kha an thu top na ni ta sela a thang e You know